อินเดียรัมให้เตียงขบายเจ้าเละตำซิงะกอร์ธานอตขฟายเบอร์กันหันนี้ MLS มาตักไฟตักหันนี่เละฮัลเพลงส่วนนี้ไม่ออกมังอ๋อกติเดวนี่ จุดที่หัวหน้าจวนเกยนี่ฮิจูเฮขเวลาเฮียนกันนมโดนต่อลวนี่มาราจูสังนี่เลสมลีเลปัสริอโลเชนหัวหน้ากันรำมีปุยเลอฟรอยตูเทนวันน่ะกัตุสอยรอนเฟรงเซกัดวะกับ private secretary ฮีเฮนรี่ฮีกอร์ธาตุยเลียกอันนี้ส่วน Chief Minister Office อาเขียนรอนตลางเนลวิวลังกันดูMUPI โอเตอินโลกัลงาอินโลกัลหุนน่ะผู้เฮนรี่ฮีอันเจงสิงทุ่มฮีอโลเปไม่โดนเจ้านี่สักหลักโล MLA ฟนาสักโตโจสีโลหลักโลเดียวเจงสิงลีเวลหันโจไม่ไทยตัวอินนี่ดีใครนนสวยบุกะให้พอฮีอินไอโออินโลกัลงาผู้เฮนรี่เนี่ยนะฮีอันเจงสิงลีอินรอนลาดอนเนียช่วงอาเฮียนให้มีปัญหาวักออร์ดาร์ฮีออมซากันหลานังเอ Chief Minister Kawrthah akal main kan hrianga darlak kong hachek bial chungchang te pawh kan hria video te pawh kan siam tawh kha chumi chungchang te pawh chu kan Chief Minister hian tun truma athu soi kan ngai thlaka kan rek tura hianin aron soi dona chen kha chunin longai thatoin ka ringa amai ro chu angai nom zoka kan soi chhuat the dan tu te pawh om mana ngai tha phele pawh dang Chief Minister thu soi hi income ka try to pu lal ompuya kyang te vice president te kan khwal zom pupi lal chanzawa pupi lal chanzawa pawh pupi te ting ka hria lai ka chu kan minister te le LED director Dr. Lalduhoma te kan project director te kan official dang te ten kan village council president le member te ten party lama kan tho pui te le khotlang mi pui helom na ni local khom te in zawa in chibai kabuk chowa kan hriadang khan voina lusun chung kwa te an oma kan rilruwa om renga kan hrilok boxi lova ain tlarun om via vin ka hria pathian thamwan nei nom pui se gan du tak meu ani voina kan local khom chan kan lu ma in rampum huap te pon yang chu tun la ya thu poimo tak han soi lo thei lo a oma chu han soi masak ka du pakhana chuan FCRA antia Foreign Contribution Regulation Act hei hi siam that antuma India rampon foreign atanga NGO sang te ko khan te le pol chi sang te na ram dang than puina kan don thin kum som nga chung kan lo dong to chu mang diklo kan ta me Hindu zinga ten mang diklo ne sa Muslim ho ten an mang diklo ne sa Christian te point kan mang diklo ne sa ve thowa a then te chuan ral thuam le nan te lo manga a thening ko ran lem din nan te lo manga tiang chuan foreign atanga tan puina lo lut kha ani na tur dik taka manglem lova mansual anasem ema nikum sang ni som ni panga som ni le paruk chung khan ka khia swalo chuan vaibel se sing thum le sang sari vel India rama hian alo luta chuta tanga Christian ten kan don chu vaibel se sang thum ema chau ania he foreign tan puina India rama lo lut trin dong tu te singa hian Christian te chan chu za som pathum vel lek ani chuwangin tuna dan an siam tharahi he tan puina local damdoin sang na tura local ni si thil danga man ruk tak dai te sikul siam na na man tur ni si te engemo charity institution farsa en kol na kanan tia chirang chang khang puala local athen azar mana adang lo ei ruk mai te atam em ani
chu top to na turin he foreign tran pui na local hi iti to pang ti na ni lovin dikta ka man ani thena turin dan isiam thatiang antia central sarkarin chu ahan buat saita chuta andan siam thattum na chuan pom hlei theilo kan neya keni party po ni zana legislature party extended committee kan neya zan rei tak thlengin kan thu chuta chuan kan du lo em chu he foreign tranpuin a lo lut thin dong tu ten dan an lo bo chiat khan tu na an ban bo chiat ringot ni lovin amalam zong songa foreign aid an lo don to atanga sikul an lo sak to temo namdoin an lo sak to temo khang zong kha sarkarin achu sak theina dan hi aron keng tela hei tha kan tilo hul huala danan bo chiani chuan dan anga hrem mai tur an ni an don le zel tur po ti top sakse apoi haulo amaro chu an lo don to khami suma tanga tiltam tak aset kanan ti mai ro thil an lo siam to thlenga anin chu sak tum na ril ru kha afel lo kan tia hei hi tha kan ti lova tin retrospective effect chantia da ni pas ane tanga man ngal mai nilovin tun ma hun engmo zat huama tun ma hun tiama man tran turanga ruaman ani bok nin kan fria heng te kan du lova kan du lo kha kan soi seng lowang wain hun che pa hian chu naktuk dar thuma hian Council of Churches in Mizoram try to tele Zoram Kawrthah try to committee tenen kan chen na ina kan soi ho do na chuta chuan kan lung rual na ang chu central sarkara kan thlen do na kan thlen ang min lo ngai poimo sak ero chuan lom takin kan MP pani ten an thlo panga amaro chu kan duanga he dan hi an siam thalo ani chuan parliamenta keni party chuan kan vote pui thei don lo ani chu kan din mun ania chumi chungchanga chuan thutlung na fel fai tak ko ran try tu tenen naktu ka siam kan tumani ti kha kan soidu tir hangan to panga tuna kan chief minister in aron soi mek FCR chungchanga khanin hi athu soi hi aron da chu harawangin an support lo tu thu kha soi ni to in ka shria kong le ma chun makkalo ti de chu i khatinga foreign atanga contribution kal thina kha lo mang dik lo ve tho sa kho tang po khan in ting te an om le dik lo taka man na turanga foreign aid kan lo mu thinang chi te po kha an ti mak thinem o ti te karil ro chu na lo oma chumi pe lama chuan an man dik lo awanga an sum le pai lo man to na intenan attention sikul pono samai the hospital pono samai the kha sarkar en lak sak kati kha sarkar khan eng tan nge man la chuan o ti te kalong ngai tu intenan i central india chon lo soi taira BJP in sarkara khathil kha christian sa kho han lo mang de ta ni walak saka BJP nei sangdai angchi te mo muslim sa kho soi tu tan lo mang dik lova walak sa hindu in nei de angchi te potil ni thei ani thei mai anga tingai dan te ke ma chuan in lo oma chumi pela ma chuan dan pass atanga nulam zonga man turpo ni lova dan pass malamatanga thil lo thleng to apo eng emoni engeng walachan sakthena ahan tur te po khanin central lama hianin eng mo takhen be se hi aumanenga tingai dan te po thilom the ani eng po chu ni sela Mizoram MP pani kan nei lok sabha le rajya sabha pakhat ve kan nei te hianin centrala parliament house an rorel na hianin eng kho hi chu kan juni don haulo amai ro chu kan do dal ni kan pom lo ni ti lan tir hi chu ram le nam ta na kan ti thei poi mo tak ta jing mi te po aniang ti kha kan thre ta na poi mo khop mai tin adang le chuan tu naya exam paper leak out aoma min na satakin exam an beya nu le pare thei tak ten an fa ten rual
ang ve se an tia wangin nei thing lung khongin le khan sir tira exam an lo be ve tranga tu te mo mi pam ham ten question paper an lo tilik out ta chumia wang chuan exam that te lo nga ya India rampum puya cockroach janta party CJP zan khathil thu alo piang huai maya India ram thalai maktadu ai tel an phuta dul maya he thil dik lo do dal na yan mani nun na la ringot po som chuang zet anom ta Vaina yan India ram thalai rual te anom mai thei tolova an mang ang sumi chu kaini point lo zom vein nimin lama te nimin pia lama te kong zo na te pun khom na te ai zo kapuya kan lo nei ve a heng zirlai te tuar na hi kan tuar puya until phut hi kan phut puya tin hemi awanga thi thlenga chongai tum sonam wak chuapo kan tor puya Central Sarkar hian dan diklo titu te chunga chuan an phuang nge in action la se kan dua nun na chan tele liam tuar te chunga an lungoi na tokin thoi seng kan du boka an thil phut ang hi kan phut puya kan thlop ani ti kan soidu boka kan te lai pon ti top le ngai san chu ZPM hian in an party chung an soi tor thina a then chuan in Central NDA BJP zomandu a then chuan an du lova chu ti lai chuan BJP ro zom ta sela an thu kalam le hol amanga piang hi trom pui le chun sila chun zom khau ma ziom lo na lai hi om ve thawani chu tiang che chuan kan hria ngai MNF te chun NDA Central an zoma NDA hi MNF president te pechun kan din hawani te po khana soi te po kha in lo shwe en kan ringa khatiang ni ruala thil sang centralina rural na an nei te le danan pastor te anan support le thin lo lai te poi om ve thowa chu te lai chu eng ting ching central hian ang ayang o ti hi karil ro chun om thin in need exam paper chung chang te po kha ong le lama chun te khan ZPM chuan an support lo thu le khatenga thila ron thleng kha point ti thu te pon ron soi chumi ni rual chuan central BJP te pon kan Union of Education Minister te po pu Dharmendra Pradhan te po an han bana ayo tur te pon han lalut ta khani eng tieng chin nge hei hi a solution tak tak tling ngem ti te po kha thil ngai tu an thui takani chumi pe lama chuan National Testing Agency te po in siam thana tur te po mai thei chu mi pe lama chuanin khang thil malo tu lo boi pui tu te jong po kha han chin fela han lipse thei ni sela chuanin India hi ramro pui tak ram liat tak kan ni si kan maso nei thalai te in thui si ti te po hi kan thre ta tan na tha chu che chu zoram politics khovela po hian thalai te on lam apiang hianin zorama hian Sarkar turin ne na chakna hian nei theizel to on ti hi kan politician na point kan thre ta tan thir poi mo ta kanin ka shia kan soin lang telani chu ten nisan lama ka Central Minister Panhin sonam wangchuk hi achongai na mun antlo choi ti top turin an nge na tuna chuan achongai ati top ta ti kan lo ria chu ti rual chuan anupui Gitanjali akmo chuan Gitanjali angmo chuan thu chua siamin zirlai tena thil diman an nei an lungoi lo na an lan tina hian political party then khatin a phena hlok na mutuma politic man ruwa amanga an lo enroll ve hi tha ati lo zia thu India ram mi puite ne na athe dar boka chuwangin pi Gitanjali angmo thu cha hi party tinin kan lo hriata kan za tlan po athale zilai riru thiang hlimten riru natna anneya anlan chuatira kami phena avot zon tral na lo man tum hi amoi lova
chu wangin zongai pu sonam wang chu kanu pui point ei thalo ati zia thu apuang dar ti hi political party zong zong point kan riat atha ome ka te lai khanin thilom zia ni theia chuan central kan shre BJP an sarkar meka BJP ne na in king to berle central BJP king kha thei kan nei chun chu congress ane ni congress te kha aron soi chan ani yang ti te pon soi ta ila chumi pela ma chuan CJP kan ti cockroach party janta party te po kha emu chen a chuanin aron soi chan te po ni theia he thilai hi ke mana kalongai dana chuan congress hianin advantage an lak thiam chuan sang ni somni pakua in than tura hi chuanin din mun than din pha thena tura tan thil poimo tak hi ani venala hi thowa chu tiang ni rowa CJP kan ti cockroach janta party te hianin in than puilom le ma saber hi an chu ve chuanin mi engeniang india ra mi pui thalai te henan bo chuan sarkar na eman chan lo pon ni na poimo tak MP hi aron nei dual ve thei thowa chungte po chu thil ngai tak hi ni dona india ram a hin chain chi mi thlen theina kong tam tak te pom thei ome ole Kawrthah hian kum sang khat zariat som vela khan dari zadeng hovin khwa an lodin to a arei to wang le mai in po sang khat lai nein an soya kum zanu a sang khat zakwa som pania piro sailu ti ral te hovin anom le a hei Kawrthah masakti anita a Kawrthah khodin kuma po chiar anita ni kumsang kasakwa somni pariata British Sarkar fiat puinain pu ngulian thanga sailo chuan alu alea voin thlengin me mitlovin ading zuita a kumza inlom kumpo arevele to vil mai tichuan loman kan la kan lom nia kan ngai thak to le kan thin lunga riak reng chu kan kong pui chung chang ania Ayan soile report ilangin. Leng pui atanga langkai kong hi National Highway zale pariat tiania double lane siam tour ania. Anatok tua tan hian MS Gayatri Project Limited Hyderabad. Chuchu Sarkar Masahuna Khan anlo ruata. Ani hian antok lei theilowa. Chuwangin ni somni pali thariat sang ni le somni pathum khan ban tir anita ani an namabak te thonatur estimate hi vaibe cha samsari chuang kan siama sarkar lai pui chuan nikum october ni riat ni khan minron pom sakta a athok turin kumin May nisom pathum khan MS Nidi Creative Infrastructure silchar chu than anni a anni hian na hian thok nga la forwa tuyat lak chun zom ta ka wangin kong chuat tak ki chu an khoi zui thei tari lo ani hetianga amuan na chan chu contractor masa in atho theilo wangin ban angaya tichuan Anian banta ka chuanin atho chun zom janel zel na tur hi kulama mot Ministry of Road and Highway nena kan zuk deal chopa anin vaibel sa somsari lai minlo phal saka ti chuan kaining contractor thar kan han level ya tho tak tak main hei furin minan nang chole ta khatiang khania wangin kan man mo te lul nen hemi kong pui hi duangin achak thei talo ani amaro chu tralan dianga chak taka bo zui ani to don ani kami china khani kan shing kha puwana na aron special report kan ron rek po kha kan chief minister in tuna ron soi khani a MNF ministry hun laya an lo tho kha an han pam tul ti ren ro na September class ani somni pathuma in than ma a chong bor veran ichu tichuan kan chief minister soi khani mai khati ngani wang khanin fur khuate lo nia sang ni somni le paruk me ni som pathuma na pe kha
leng pui tang lang kai kong zo tur hon kum engza chunge he contract tho don de te po kha kan ril lo chano sheta ila chuta tanga contract pe ka tanga thani khata zo tura hanin nor kha chu khoi contract ma he an zo don lo eng na ma kha ting nga na lian na tam vai be che ja som sare chong man kha a khotlang me puite khanin in she thema poimo a an na zonga min an lo soi wanga puwanate special report an en tlak an rin tlak anon ti wang khanin thil kha dik vek bik chon on ti te po kha country ta tan khanin apoimo vio ome ten kan soi lo tak mai dar lak le tuidam in car shortcut hey voina kanon tlan ania hey ministry central ministry one time improvement ti phalna kan zuk dila sang ni som ni panga august ni som pakada khan min phal saka niswan mundang ami po hetiang anga kongpuin a pe hel tur kongpui tharina achun lo tur khwa kongpui atanga an kho in kar in kalpona tur siam hi NHID sil mo phurna tho ania chu one time improvement ton tia chu tiang chu khoing mosat kan nia chung tan chuanin delhia pungat karinen kan juk soidu na vai bel se somli le pariat le point paru pathum min lo phal saka sumi zinga chuan tu na tuidam le dalak in kar hemi hi tel ania tu na hian hian han tho cho anita a rang takin draft tender document kan siam nga la ministry approval kan lak le angaya kan thon thla anron approve nuwa online tender kan ti chuak le a chang tu te technical bits chu kan endik vek nuwa ministry lamten an endik velia tender chin fel chung kha arei ta le ni chu thianga ti tu trulte kan ti fel vek nuwa chuan a chang number MSHES Infra Private Limited nena kumin March ni som khan work order kan pe furwa tuitlang ma thok zo turin kan han tur ngial ani point an thayang to karangin na anan thok ve nga la amaro chu he kong hi aluna helai a kong pui alatlang tak tak bok silo helai lir yan kan tlan tak awangin he kong zo tu te hi langkai balu phur lir thei rit an lo tam sia an siam chun po kha an ra chia sak zela asot mo khop maya furwa tuin anang ching tabok sia ti hian kanom zui ta ani mamit SP lamin motor tlan hun bi te an ruam han tharta chakzoka na tho thei kanin be sei to ni mamit district kongpui te hi nastaka siam that kan tuma teire bridge ko do that ka juk dila kumin mai thla delhi ka kal khan ta chuan minister pu nitin gadkari nena kan juk thlen le ani point min lo ngai poimo sak ti chuan mamit atanga bairabi national highway 6 spur anti tuna hian short term maintenance contract mangin MS nidi ten an encol make boka he kongpui hi truly na lai zauna tur DPR kan thelu to land acquisition preliminary survey kan han nia akong siam na tam fe kha compensation pay angai don ta ministry lamin min pek thelo tur thu anron soitani survey hi nei thadle kan ri ruk meka chutiang chu kan nia wangin pu nitin gadkari nena bok hian strengthening work min sangson sangmai turin ka zuk ngen le ti chuan vibe chu samsari pakhat point paruk pali chu kumin mei ni sari ni khan minon peta ani tianga kong kan han lai don hian aram nei tu ten u chuak takin compensate kan be seya anlung oilo chuan ko ta te min khinga chu chuan development adilei na em thina hemi konga hian kan nam hi kan ming cheviau to ani mitlem te wangin mitam takin kong tra kan nei harpha thin hi apoi viau ani ka tela china khanin thil poimo dr kan chief minister khanin aron soya
mizo mi puiti hi ne helo hiram nang kan nei lo hani ti hi sheta ila kan din mun chiat vek tur khop khop chuan sarkar hianin kan ram leilung thalai te minon non chiat sak lo ti te poi ring ta ila alo tel dona alo ngai ne pon kan mamo to kan phutok zangna dom nei chu min peng ti te po ring ta ila du am na te kutling lo sum le pai nga na te hianin nun khonom na hian min shroilo chung lo ni ti te po hi kan rilu hi chuanin shebok ta sela mi te lo ton to tang te po in zirze le afin na man ro te po ani ome West Highland atanga marpara te pokzing atanga silsuri te ropui chi atanga bual pui kong te hi tunain kan thok me ka ke di set ke ti rot hi avai repair turin sum ahau tak don sia atrul zol tal hi I repair angu kan ti ani mani dewa kan ron kal khan tuidam PWD SDO office sakthata truzia kan ron muwa hei po hi sakthaturin ma kan lameka tukina khan PWD aho tulok berber ani in si te an si ho tenen kan local tlanga tichuan heta mairabi lama anni tlangin elai kong hi apmuna an endik dona tuna hian an endik mek ani kha kong puidin mun ania kami sira khanin kung ala masonin ke Mizoram atapon thawang department in minister kan ni veka chumi ni rola ro chuan kan chief minister hianin atho puite poninga anaw te poninga an ai hi o zo thin khop maya a mui ne thin khop maya an department minister ten an zo bega chun chief minister ina alongam tlak to sa te lo mel that to sa te azu beg na thina in na tam takhi chu a minister te tan hian in na chin fel sakani ti kha aron lang na sa khop maya kan ram tan in theitop a chu viau ani kan lo man lak chungchang clean and green lo man chungchang an lut toila kumsang ni somni pali July ni somni pathuma PIB press release alandanin India Ramahian china kan director in Mintril toa tingtlang khwa hi nuai rugle sing rugle sanga awma rural local body kan ti VC kan hantiang hi nuai ni sing ruk sang riat anom boka het tisat tingtlang khosinga Ministry of Panchayat Clean and Green Panchayat 2025 Loman Pakanadong Tekwa Kortha North Kotlang Nato Hi Aro Pui Katia Mizoram Intiming Train in Soy Moya Alom na Pohian Rontello Chinia Gangai Lo Ani Hian Loman Cheng Nwai Zalai Akeng Telboka Alu Ani India Ram Hetiang Kopa Zau Le Tamzinga Kawrthah North Kawrthah berkan hanni hi MLS mat tak fai tak hanni le ngal peilang sani me o mango katidewani kadulu du katilai ngoro Kawrthah ko tu bial nge khaw kan soi mai dona ka soi mai thelo kan en la bangka kazia thakna achek bial chung ani puro badro moi bial ani mo kong lela ma chuanin kan chief minister heju mi han ka heju athiam ve shima puro badro moi po bial chung de tiang taka lotlinan changya lom lein karinga voini hina tello nge tello ni mai theni chira kan chief minister ina zana chi bayron buzing khan tel chi lo ma eng po chuni sela a chai thiam shim Tisuan ni China kan ngai thak thuang khan sarkar masahuna VC tena development sum andon tour unlock chu thailo kha noi lir singthum le saruk le zani kan hai chuaka tichuan amalama VC te don tour khania andong man ta silawa tuna VC te hianin andong double ta ok moya chuwang chuan tun din huna VC te yang party po ni sing tun malama VC te ai chuan an house zo ka suman nga zo ka an van nei tlang ta ani mai Kawrthah North hian
thing tlang mi pui te hian Sustainable Development Goals ti hlotlin na konga thil tam tak anti ve theya infrastructure lian pui ne na bultan kherlovin mi pui tang rual ten na ro pui tak an thok theni ti kha in tilang ani kan sarkar he kumtam tak mathlir ne ke pen kan nia kan long term vision chu kum sang ni somli pasaria India ram GDP a za pakhat lo tho chu ve thei hi ani chu kan tum ani chu chuan tam tak akeng telani 1% GDP kum sang ni somli pasaria kan tho ve thei chuan chung kotin mimal tin sumlak lu ya pung le to don ti na nia kan ram hi kong tin reng in a develop to don ni chu te huna chuan ke ni hi chu he khovela hian kanom don to lo ni amara chu sang ni le somli le pasari alo thlen huna kan ram mi puile a hruai tu ten voina ka thu so hi ron threng se ka duwa he vision ne ya target ne ya tu ne tanga ma kan lak me hi alo lo thing ani chuan abul kan ton na hi anon theng hil big lo kadu le ani hemi chu chang hianin kan chief minister hian si fova visit Bharat India na kumza independence atlin huna Mizoram sarkar poina state poina lo tho chu ve tura base GDP za zela pakhata hi chuting tur chuanin an mara na sang kan han mu mek te rabar chung chang ate ninga tunga te ponianga khatiang thil sang agriculture ate ninga industry te poning khatiang an man lak na khan ro tha chodon adon lo hi kan la shedo na chu pelama chuan chutianga ra tha chu a thlen tir theitu chu mi puite kan ni te pokha kan theta na poimo eng kim hi a maina ron kal do no ti te pokha kan theta na poimo vio ome Tuan sarkar kumsang ni somni paruk ni Saria India ram nominal GDP estimate hi Vaibel sia li noi jathum somnga ania chuta 1% su 3.5 ania chu Vaibel sia li noi sang thum tinani kumsang ni somli le pasaria khian Viksit Bharat chu India ram hianin target ania then chuta 1% chu chumia a target chu Vaibel sia li noi sangthum ania chuta kan lo tum ve tur chu Vaibel sia li noi somthum tum ve thei kan tum to don ni chu za pakhat ani don ni hetiang zat ve li kum sang ni somli le pasaria Mizoram hian lo tho cho ve thei tumin tuna hian bul kan tona chu mathlir ti hlot ling tur chuan ke kan pen mek ani kan mathlir ti hlot ling tur kan ti tur masa chu khotin te Sustainable Development Goals ti puitlin hiani ti country a Korang te SDG index en theina SDG dashboard kan siama data kan lakhoma khoi khwa hinge SDG index nei niam bik engkonga ngen niam engtin nge kan ti sanang ti te olsam takin ka dashboard mangkhan thut munatangin kan khezung zung thei to ani chu chuan kan malang na turpo min ko mu nga zeldon ani kan malang na poin ra tha chu nga la Niti Ayokin tunay loka second edition of District Sustainable Development Goals Index Report ati chwa khan India marsak biala na thial district chu pakhat na ania Zamphai district chu pani na ania Kolasip district chu pakwa na ania district dang zong Mizoram chunga mi hi ati thapol a kanom vek ani kan mathlir dikzia tilang fiaturin Ministry of Panchayati Raj Swan Village Sustainable Development Goals aron veive chia India Rampumba inti siak na kalpuya chuchu tuna Kawrthah North pakhatna kanlo ni tak na hian ni a he kotlang hian India Ram mathlir Viksit Bharat 2047 le Mizoram mathlir Viksit Mizoram 2047 te ti hlotlin na konga na
in thok tha ti na ani kan rama kum tin ring tharwa ta eizong kan la tam wangin kan ram ngo ten chereu zela kan tui na ten kiam zela he har san na sut kian danom chun chu huan nget ne eizon te skill be chan eizon na ti pun te entrepreneurship lama na sajok malak ten ni a hasek lang dung khwa te hi sum don na la eizon na lama fing masa in ni a tun mai ser thlum huan in nga thina atam hria wangin an lo rem ta a gowa lama ma in la le a voin thlangin gowa thar chona mun pui ani a tlang ram lo wa ta eizon na kalsan masabial inni gowa in hlok sodon chawa barma gowa tol rukin anang ching chuwa kan sarkar ma ka chuan barma gowa wangin namen lovin har san nain tok ani kha gowa in thal that theilo awangin in mang an na kha kan hrerenga dan lowa gowa lak lu chuna stakin kan do ta a kan malak na ra po rang takin in tela nikuma khan mizoram chanchina gowa ching tu ten gowa in thal to ber kum alo thleng ta a gowa kut te kan mang ta hial ani kha gowa chin hi eizon na nget zinga thaber pol ani a in lotlin chauzel hi kan du ema zamuanga khwan a processing unit kan din mek ani ten kuba ga khwan buchang phaya mimalin andina ni kuma khan ka juk hon saka tukina elai biala kan ho tu rang tenen kan soi hova kumina hian aret siat lau thon na deu an neya chutian ni chuan buchang phai khola hian kan juk khral thengem antia khol nei tu pa kan be ngala har sanda om lovang mi karon tir chawanga kan in betlanga nga ti chuan ti dan te kan rel tlang don nia aron ti nge a august tha tran kan du a august thama kan lo hian asom du lutuka anoi nge ni alan no dewa chuwang chuan august tha vel tanga tran ni se an tiani ten kan malak na thar lian tak pakhat chu chief minister rubber mission hiania tun main rubber hi kan lo ching to thina kan lo cham ti tuaya anei to sa point an hlui hlon huan aum nual man toni tunaro chuan chief minister rubber mission kan han tinung thar le ta a ching du kan pung ta lut maya kan sumin adai lova amaro chu engamosa chu kan han accommodate theya emission ngai hian kum nga chungin hectare sing khalle sang khat zanga azawa rubber phun kha vek kan tuma kum sang ni som ni panga khan hectare zaruk som thum panga azawa chung ko zanga somriat pakwa ten an ching fel to a ha cheklang nung khwa te hian ma kan lan sa kortha po hectare somli le pali azawa kan phun to ani kumina hian hectare zali som kwa pakhata zawa chung ko zali somriat pariat ten an ching le meka tun lai hi an trul wang lai tak ani lom ome tiri kan ti doblo kan du chu kan ministry ne mek hi kan chu zat pm an ni a chumi ni role ro chon development thila te hianin ruling bill le opposition bill hian clear lo khop mai to na de pang chief minister khan ron soya ha check bela te po i man lo la thoze la chuting te ni wang chuanin ruling bill lo an ni wang han opposition bill ni wang han an de mun chiat na big turte an chana chiata an han ro na big turte po om chuang lowang ti the tur khanin man lo la zela kong le la ma chuanin mizoram tan hin the to ban chua zia langa khoimo ruling bill ang choten mala sel chuanin mason na ka chuan be the tho chumi pela ma chuan ruling lo omna te ta na han vi vai thera turte potil kha ar om vele don chu tiang zong chu ngai tu in man la an clear thui an clear za boka kan ram hi chuan ma ason pui zel tura ngai ila chumi pela ma chuan mala ngot bulton pui ngot kha ni lova hunaron kalanga thar chuan e huna ZPM hi an sarkar zel lo chuan til hi rin ai tak chuna har sain a boi thak ve the thoni te lai po kha soite lok teng number 1 zau pan na kong po hi kan lai sui zel dona kortha khwa bi ka hian tumpang lui zau pan na kong te putirin chana huan le pu gilbat rosiam huan in kar kong te puro tlinga huan le pulal renga huan in kar kong te hi nakum
lama laiman kan tuma kan inbuat sai mek ani mamit le kolosip district 10 potential in nei thatna eizon na nget le hlok chu sangak dil siama hian ania hei achek biala po hianin ma kan lan na sa hle maya kan sarkar tan tir sangni somni pathum somni pali atanga voinin kara hian he biala hian PMMSY construction of new pond noya dil thar somsari le pani hectare som chuanga zaw kan lai to a construction of new rearing pond component atangin rearing pond thar somli le paruk hectare sari point pakwa pania zaw kan siam to boka padikam fish culture hei leile ta sanga kan han khoi na hi hemi tran puina hi chung ko somni pathum kan peto bok chewani telei pokhanin sanga hi mizot hin kan thar chu venul tuin ka hria kalom mudana chuanin a storage lama dilami kan zuman chok ta shal zo hal vek ani lo khan khami chung lo da thana tura hin kan har sa na hi ni zo remoti the turani a hemi khothang lampang ma mitte kolosip te lama an thar so tam taki vai hi naron leizel thina chu ting te kan ni wang chuanin a dilang zong kal zelinge kan lamamo anga khami kan thar chu ate kan ral zung zung lo polo da thana turang chi te po kha khati zong ai tu na kan sen de po hi tul to fiwen ka shweni sangat si siam na hi mi pani kan pe a sangat so siam na te bioflak flock siam na te bur siam na te hi mi pakhat theu kan pe a motorcycle ice box nei ngal hi mi pani ne na kan pe to ani dasgwa noya dalak zol zawa kwan chungkwa somthum pani te tan new grow out pond kan siam meka han holding scheme chief minister special package trangin progress partner som pakhat te chu cheng sing sari sangli zaruk somthum theu kan pe to a loan component atangin mi panin loan an mu to bok ani kumre lo te chungin sanga kanin to del thei ti country a tuna hian blue revolution mission kalpum puitumin riru kan seng mek ani oil palm hian soile zokila oil palm chinga ei zong hi achek biala chung ko engmo zat in oma hei poi ei zon nang het ania wangin oil palm huan zau zel na tur hi kan ngai tu a NMEO OP scheme noya achek biala hian hectare zani somnga zawa chinbel kan tuma atiak po singni sangkhat zali somnga kan sem to ni alo na man ruwa leilon te fowa te po kan sema huan pan na kongpo tun nai hian mun som pakhata kan thok ani helai bial mason na kan tho hi tama han soi vek sen en lova alang sar zual tlem han soi bel le taila in bial chunga hian in saktran puina PMAYG mangin in sangkhal le za sakzo tonia sakma bak pon laoma Kawrthah North bika hichuan in somli le pathum sakto ania ka sarkar nuwa mamit district ta na in sangna tur sum kan hailu to zong zong hi nuai sangkhat zan hi chuang atling to ni kong le lama chun thil travel han soibel kan du chu kan thre wangin mamit district chunga constituency pathum dampa hachek le mamita hianin ZPM hi opposition ve kan ni chu mi chung chuanin kan ministry nei me khian a hlam chhia big lova nang nei chu opposition belin ni ati big chung lova ti khan ma thei top chhuina lak puya kong te po kan soyang khana tirlama kan soyang khanin ministry ma sa noya contractor ten an lo ti pam chul to po kha an han thar tho le a one time improvement te pon an han ti zel dona mi puini ang ha hi chu kan ti ve turani tu te emo politicized thei thil lo mo wanga ti tirngot lo khan ni puite hin kan bel chung hei zo za hin ti tolom le tia han do ve sham mo fur khat contract impact kha for na chun zom ngar kha de chunga lungoi lo na vuina ron au chu ha ge chu a hun lo ga tia har sa na chu in tok te me wang sumo service te pon har sa na in tok ang ti kha kan mu ani aron langa kong kha na zir thod lova amai ro chu thal te han ni chho sela chuanin chuti huna chuanin nangni abial chung te khanin na sa takin lo nor ula contractor te po lo vircho do chu kan ram tan ve kani kan bial tan ve kani PMAYG 2.0 kalpui sui le turania in biala hian in sangni zanga somnga palidang sakle turin raman na kan siama
Kawrthah North Big tan hian somthum pali kan ruaman ani kan sarkar tir khan Union Finance Minister chuan library saknatur vaibel si somnga le panga point som priat min lo pea hachek bela hian pakwa khami mang khan library kan ron sak to chuani power lama harsan 9 to lo nan 11 kV line kan hun feeder kumnga thui hi restoration le realignment kan ti zo to a RDSS nuaya in biala khosom paruka ma kan la a transformer som kan ron bun thara chung ko jani pathum te chu electric connection thar kan ron peto ani ten ei ba ga hian tun na ya hianin ta han kan thasem lo nge khatinga kan chief minister an malak na thang thang ron soi chone tu te mo chuani na ZPM hian enge an ti to ti han soi te hi chu party tran cha kan nei ni lo chuanin mu lo ro lo hriat lo ro lo thil hi chu ani ve mo ti thei tur hi ni a maro chu khati chung khan ZPM hian kum ni le chan ve tram chan ve chung hian enge an tho to ti a an soi thin te ngai to chuan bel khat dingo tan lo ti to te po kha thil tam tak thil ro pui tak tak kho ti ni na kan ma mo hi chen lo thok ve mol mol ti te po kha aron langa chen kha chuanin ZPM te po kha min lo ron ti le thowin kan ringa thu dik khi kan soi hian ZPM hi min ti zel thin la hi chu ZPM hian dikani chu te ka ti to mai asin ke chu mo Kawrthah North Internal Road heta breast wall siam tur hi nuai somni point somni kan ruwa mana ten Kawrthah hian water tank hei hi nuai somthum point somria le paruk ania hei hi arei de hlek to in ka ria a ten RCC leilon chen kol lui zau zol nuama hian leilon siam nan nuai kuwa ania tin zol puya playground saknan nuai somthum pani tin borai marveng zol nuama breastwall siamna tur nuai kuwa le point room tin reng dila football playground sei thanna tur nuai somni panga tin reng dila po ring road siamna tur nuai somthum pakwa point pakwa kan ruam han to boka tin tu kina miang mosat inron interview fa in thesoi tam takchu MLA fana thanga bialdanga chuan kan ti mai thina niya nuai thum nuai nga nuai rukti lek ania heng hi chu MLA te mo phurna hian kan peve dewani MLA fan kan nei thewa kan bial chung ba ka bial pona kan mang thiang chuang lova chuwang chuan inron soi engmosat khachu MLA nen lama lo thlen thei tur po Aum Melin Katria tin MUP Kawrthah branch hianin an run rang wathlak angaya antia hei cheng sing thum bandel nga mantur anon dila ei ka private secretary hi Henry hi Kawrthah tuiliak ania chuan chief minister office a khian ron tlang nel viau lang kan duwa MUP ayo te in local hunhuna pu Henry hian cheng sing thum hi alo pe mai don chewani ama soi also be nia kung le lama chuanin thil tam tak hi chu Bialtu MLA te ti tir ve wala phut ve thlet ula phuro bhala te po hi tro Bialtu MLA hianin anga isak thadu lo chum ni o lo phut tat te u tin MHEP ho kha tukin khan in local boka Kawrthah North branch kain in katria ei hianin sak laklo MLA fana sak to zo silo laklo deu cheng singli velahan zo mai thei tur in nei ti khain ron soi boka hei po hi in ayo in local anga pu Henry ne na hian cheng singli in ron ladon nia abe all something ang kan chief minister yo travia mai Bialtu MLA khalo dil belro ti mai don mo kati lai kara atlamuan thak le mai ten tu kina khan transformer kan mamo thu kan khotlang froi tu ten an ron thena
tuna kan transformer hian in za thum chuang a chawma a zo to lo antia a chiat reng thina wangin kang fo maya chumi chom zo tur chuan KVA 100 transformer min PTU ti khatukina enron soya kita engineering chief nena ka hril ngala kan lo ngai tu ange atia hei hi khotlang hruai tu ten P&E department engineering chief nena in lo han bo zuenga alo pedon chewani something mai ten kan ho tu te khanin LI police ram all kong le kong ina car che hi market atan kan du mang o antia chu kan hona police department kan lo soi puyanga anrem ti chuan helaya hianin market kan sa anga arem lo point mun danga market sangna tur mun kan khotlang hruai tu ten an ruam man thowa ti chuan man mo lutuk lo ulangin in ngak deuh hret anga police lam kan biak fela arem chuan police rama in sanga arem lo chuan amun danga khan in sanga hemiatan hian noi somnga kan lo ruam man sak don chuani tile khanin kan chief minister na zon chung khanin Kawrthah note Mizoram min tiping thakop maya India ram district kan tamte lul nen khua VC ang phechuanin kan tamte lul nen khat ti lai kara Mizoram timing tha aloman pakhanna in handong kha in fakom khop maya in khua te po thlen vecha kom in lelung te po ra vecha kom khop mai ten PM Sri School malang na hian government PS1 Kawrthah hi India ram puma pakhat na ni boka hei po hi achuan hle mai lom tlak thonin ka ria residential school complex hi school education ka kutahlan kan tumme ka mame district a hian ICT center thar somthum paruk ronhon kan tuma chumiata na man rutam takchu mame district project officer kan da to ani tiang chuan opposition lo kan thlial lawa khoi bial po hi kan thei china ang khatin tiang hian kan ti thei chin china ma kan la ani ti kha min lo riat pui ula tin SDG kalkong langsar retheina bote risel na te quality education te clean water and sanitation te climate action lama te hian mumal takin ke kan pe na nan malak nei soitura tamlu tuka drum khata soizo sen ani lawani ke kan pen na konga chuan nang ni hi kan hruai tu mi te en ton tura an ma kalmek in ni a voina in lo man ro pui takhian du tok na thinlung ni lovin kalzel du na thinlung pe chusela khodang te en ton turin lo tang sau ang chu in harsan na te in mamo te chu sarkara inon thlen zelanga atulangin kan hena poinron soyanga Kawrthah khotlang hi khochangkang takasiam chauzel kan tumdon ani atop na bera chuan hei kan VCP kha local selangin VCP Kawrthah note kha construction of link drain on Sub-Center Road near Pu Roberta house in Waingamanania construction of drain near Pu Saingur house Kawrthah Waingaman Bokania achunga hian hemi pani work order hi aum sa a kan hlanange kalome like zong kha akan chief minister thu soisu alonita kong le lama chuanin kan chief minister ya che hi adang dai thin thom khop me dekhan VC de kha eng VC nge Kawrthah VC kha eng VC nge ni po kan shelowa ZPM VC nge nia MNF VC ni po kan shelowa eng party VC nge ni po kan shelo maro dekhan nan na tur te kha noenga man ve dekhan lan ta ati thakop me chumi ni rol chuan Kawrthah po kha choi moin phuni du sakin phuni tikhanin kan video ten khartai la shome hun man nom be kule